Kimuktiar nong yasaj an na District Legal Services Authority DLSA nongstan aga khat khandai tarik nai tung kila plong ya jingalang bakar pang na kabenta ki kimi ki pa ki samla ba ki pa hash nong markasa mau that shan block ban hikai bat ban penshai halor ki an ki kanun ki bayadesh pang ka jing sangye lit school shiteng por jong ki bubun ki khulung khna na ki than nong kendong Hakani ka jingalang labatai shi ki pa hakani ka sngi halor ki lat kilinti bat ki kabuk siar ba ka sarkar kala pli na ka benta ki khna ki ba pep school no shiteng por yakani ka lat ka kabu la jer kerteng ki jingkhang shi ka jing start ki pli na ka benta baro ki khna ki tu ki bala pep school banwan puli opening doors for education to children campaign for school dropouts yakani ka jingalang hikai ki pa la pelong hamar ka sa secondary school Hakini ka jingalang lawan ban ajing kay daga kong B Kharkrang LEC DLSA Nongstan uba B Block Deputy Labour Commissioner West Khasi Hills District uba B Kurba Protection Officer DCPU kentup yu sodar shnong markasa ba IL Nonglan sodar shnong nongkasen ba B K Butnam Kinongkren hakini gesngi klepen syai ba halor kiwi ki pang kum ka hok ki kna ban yo lit school klem jing siu Legal Aid Services, Rights of Children for Free and Compulsory Education Act Arjar Khandai, Midday Meal Scheme Kahok Ki Khana Banhe Bansan, Child Labour Protection Act Khat Khandai Spa Prapun Riu. Kidon bikin kecil syaban bil, nama di kelung, lada di banten di kelung di benang kapuk, di benang sausnan, maki kenang mana tu kuno ke kecil syaban bil ni, nama maki haki di sepupu bit kin ombit kabadai, hindre ke kaba Hari ini dibanggil yang ini di palahnya adalah itu yang kata pada kedai kerja banding pun dikini kena. Dia nak kali ke National Legal Services Authority kalau kita kerja kelak jenis ada mau orang ini banding pengelong friendly banding ini kena. Lalu kita kena di bahasa banding. Ni di bahasa bandbon ni kita pun cakap kerja banding ini kena. Dia ni nalu kali ke National Scheme Group kalau ada kerja ada ni kita wala kedai hoki antu kuno bagi dia berniaga lagi. Yang dia berong ba lalu syakir tu ni kena ada pengaruh. Yang dia berong bagi set lang bagi tu dipahit. Namanya kata topik sedang di pangkalan kamadian yang kata di lada ini di bahasa ngat di cakis ru kedan habok hukum nu ni depan yang nanti yaki lada di bagi syakir ru yang depan set lang bagi tu dipahit henry di depan bu yaki lada jauh. Tiga pun pada skim ke omba ke constitution ke jauh ni mau kalau ayat ke constitution kita ni ni susung ini yang termasuk ni kayak apa tu ni Tika hok ba gidei ban kumdum gidei kerja kita basic right semua gidei yang tinggal tu ni hidup nanti kibalik balada dan bawan yang maya ini tu makan gidei kedan bahok pengen keren jadi banyak clear yang kata pengen tip syai baik kata kata cingin keren ni kata hok pengilong ba berketih bercengkak gidei belong equal mau pengilong kaju kata hok kawai gidei hok kaju ni fitirnya sebagai fundamental rights ni ke fundamental duties ki joni Pagkilong kami, nespa, bagian ikut, krepat, tak pulih bintang real jauh yang benar kita di hok, mau kita kira irrigation logi, kita equality before law ni, kumani bahaya iyo kata, kini kena ada dulu, kini kaju, kini berdua. Jika bukan constitution dari India lo, kalau ayat di hok, kumpah ke ayat ni, mau punya ni bahaya, wadi kena ada. Kita ki dau ki bopun ha ki ba ngimla ban ok ban pai ha ka ni sni ban khashak mania susu khashak po ban pet susu company kalau ko e te kami ko kami la an ka sen khang ban da kita ki hok jok khna kembang o ban ko e ka ban da ka ba kalau kum tu ban do ri so khna u ban la sha ban ko u la re ka tu ka kam sniu ban ha la yo ko khna la do ko ta ka complete ha pulet Tekile itu orang kita lisih itu kena kimju set hapo ki police station kam judai hiru nama bablai nanti bang blek ra eki syata ki hu blek ki ok ki hu nama ki kumang om mane bagi kena kirang dei kilong ki banang lu kan jumbo cepakat te hap bang yalamnya ki syata ka jaka ka kerpak pelabu saka ban pet bahaya kata ka bahaya ka joki bang ai kata ka counseling bang papai bahaya Bantong bakalong kabasmir kidon ki counselor ki lalong expert ha kata ka hu ha kata ka jaka ka bagi om ka balaku kerpa bagumo ba seneng mangkarawe ki ban pet ha ki yo sa parang kadi ka biang nama yo li asil
kita dikena balik kita kikam ki basya ban keno lani kita balik kita kikam ada ki haru ban pet kenu ban senang ban karawe ki ban pet bayo le si ki le kata nama kadon kecing duna kayin kalong ye longsen yo le si ki don ki kena ki bomdon manu ki belayar ki ki pa bomdon nong pet ti kadai handi ba kabut kala ba ki sasen ya kadai ka an ban pet ya ba pha kami at ki kena ti haba onda la shakem onda la shabu ada ki hu Juli lu boong bay di kena malong iki rapa ni hapan bisa mania ane hapan ya le kaka ya kamu kut rumah hapo kut Henry la le kata la thao la da kaput day hakut kade ku kenca kaput Henry day pat boong pada ba ni kot kut lagi kaput hata ki bu ha kata kaput kandon kawe ka judicial officer ka day ka ba kam hapo jong ka kerdang jong ka first judicial magistrate first class ladena judicial magistrate pat kumjuru kindon kini kiwe pat kibri ki banampo kaba ka emang salam ki bala ya kaba ki labu ban keren ka sni golong ka rights of the child nani ka hok ya kaba ki kena ki ban yo nani ki ban don habingi keren sipa hok jo ki kena ni sutu namar ba kita kiba tulot bordu ke imam kasal macuni dong ba ni don ba 100% kinong sosnong ko pari India ka ba i joni kidi kana but kini ki 100% kidi ba mat baru ya kajing kajing kajaki namar ba kidon kam bab kihapan senia ikimi kipa kihapan senia kibahayin kibahasan bab kihapan senia habaro kita kacing bejuki bab nakata-kata kidot kam bagyo ya kau bab katum ka UNCRC ka United Nations Convention of Child's Rights kala dosyai ba kahok kabaki kena kidiban yo tali kidiban don ka GM juki kolong ka kabanikong ka right to survival kahok ba kidim ani kahok ba kidim lain doi nanta kabaan midon yang nika hok banyo ya kajing jada kajing sumar supir ba kunta terter kabalai miyo ya ka right to participation kahok bakila banisyon mentah kahok kabakila ban penslo lagi ban yatu yak kajike kabaki siyang nang tak besar kadai kahok bakin he insan lakalong kamet kapat lakalong berkat perdan bat lakalong du kajin slo bat kini isau tuli kihok kinong kibadon kam hadu kata bagi di kena kide panyo apo jangan kuat kan ba apo jong ika hok panim right to survival kolong ba kaban ko kolong ba kide bandon yang ka hok bagi don haki set ani right to family ni bat pisyam du kadon kejingja kadang sibetsyam baca di thai ka ibe kena la minayo pan sim nomor pala syukur iki but kaba penlong ini ba kumye tu kena nyapan ai i kalau ni sen panang takadaw nyapan penle ciki sya tikhon ki hapan yo ya ka hok pan bandem kolong ba kindon kinong suma sukhe bandem kolong ba kindon ki bang saban beja iki bandem kolong ba kin ai ka jing hikai ka pakerpan na ka tajuki ba khnang ba ila pandem kidon kam ya ka hok ba kinyo kalat ka jing suma ka ba kidon kam ya ka hok ba kinyo mandi ya ka ka bakhoy ka ba nang ta kidon kam ya ka hok ba kinyo ijimbang ki bate pat kum juru bandon imam salah ka sinai kata ka right to survival ka ba ki kena